Lungisa ichukela. Mntasekhaya, lungisa ichukela. Nxa bekutshethi lihlala liphezulu, sokufuna wena usebenze kakhulu ekudleni, ya? Yehlisa ama-carbohydrates, wayehlise, kutsho ukuthi manengi, wayehlise. Zama ukuqina kakhulu ku-fiber. Faka ama-vegetables amaningi azakusuthisa. Faka i-protein, faka i-healthy fats eningi. Ubusuyehla ngale. And nxa uyehla ngale, uzama ukudinga esithi ngama-complex carbs. Anti dinga ama-complex carbs, uyehlisa ama-simple carbs. Ukwenza ukuthi ichukela leliyana libe ngcono. Ungacabanga ukuthi ukuba semaphilisini kuzalisotha. I-main thing, iphilisi actually is only contributing about 40%, 60% ngudla kwakho. So yebona indaba yangikhona. And udokotela ngabona kungasebenzi uzangezelela amaphilisi lawana kumba aqasa ukufaka lama-injection. Kumba atshintshe amaphilisi, umzimba wakho will succumb to so much of these synthetic things. Yet into ongayilungisa ngokudla. Ngeke ngikukhumbuze ukuthi ichukela nxa lilinengi emehlweni liyenzani? Liyenza esithi thina yi-glaucoma. I-diabetic retinopathy. Uyabona laphana ukuthi amehlo asegulile nxa uthi awuzincedisi ukwehlisa ichukela. Ichukela njalo elinengi ku-brain likhoza esithi thina ama-brain fogs. Liyehlisa i-cognitive function yakho. Likwenza i-memory yakho ibe poor. In the long run, liyagcina likudalela u-type 3 diabetes esithi thina ngu-Alzheimer's. Umkhuhlane wokuthi ukhohlwe completely ukuthi kwenzakalani around. Ichukela elinengi ku-nervous system liyenza esithi i-diabetic neuropathy. Izandla, inyawo sezihlala zitshisa kumbe zinama azela feeling, lichukela leliyana. Ichukela elinengi ku-cardiovascular system, sesikhangela nge-system ekhangele ngenhliziyo, ikhoza ama-heart diseases, ikhoza esithi i-atherosclerosis. Lokhu kwenza ube at risk of heart attack, of stroke. Ichukela elinengi ku-reproductive system, nxa umuntu ongubaba liyenza ukuthi ube le-erectile dysfunction. Nxa kuyikuthi umuntu ongumama liyayehlisa ilibido yakho, ukuzwa ufuna ubaba kuyayehla, njalo likudalela amanye ama-problems esithi thina yi-PMOS. Ichukela elinengi ku-skin likhoza i-adult acne. Ungumuntu omdala kodwa ule-acne angani ungi-teenager because of ichukela elinengi. Liyenza lama-skin tags, insumpa leziyana. Liyenza lama-skin patches, dark skin patches, ikakhulu ku-neck. Intamo yakho ibe ngathiwa kumbeni awugezanga kuhle. Ichukela elinengi liyakwazi ukukwenza umkhuhlane esithi yi-sleep apnea. So ekulaleni kwakho uyaphambaniseka ubuthongo bakho, sulala uhoqa angani ngumuntu ovaleka ukuphefumula. Kwesinye isikhathi ungalali kuhle, uyachibilika ngoba ichukela lihlezi liphezulu. Ichukela elinengi kuma-kidneys likhoza i-diabetic retinopathy. Ama-kidneys akho asakwazi ukufilter kuhle, sokufilter ezinye izinto okungamelanga zibe lapho. Engizama ukutshengisa khona angwethuseli, ngiyakubonisa ukuthi ichukela elinengi liba yingozi. Okwenza futhi ngikutshele ukuthi ngiyakwazi ukuthi you yourself are in control of this. Ungaqalisa ukuthatha this thing more seriously, uzincedise nge-diet, ngoku-exercise, ngoku-hydrate, you can see a difference. Nxa ubona ngani lokho kunzima, ichukela lakho liyala, hamba uyexoxisana lodokotela wakho. Umuzi ukuthi uthini, uhambe laphana with insight. Go and advocate for yourself. Kanti ngiyehluleka ngaphi? Kuyini sengizamele ukudla so